biakamal ka Nur Online TV kajan gwasame bana roch bana jaling karajadan bana ling cejatanyo Dr. Machar cejaladano queen gwene men balat karon kin daro jandaro dungwan shalado dere teka peri kana loar cejalat gwas michiko gwadul katin jen dan balinga jen gwasame ngut kan konore ler man dan balinga jen gwasame mi jiram jidit gorejin bijen nyaka nit koken kajin ba me paaje jegen channel me be subscribe ko bler den kono banon ka tung net nas bi ka chwa jegi agwa ki lor bana shure ler manana ban lat ke jen gwasame shala den wo shi Dr. Machar chige je kana ramen tamal South Sudan pinde mi shala ambassador Charles Tai Gitwa ajaramen gujmare we ka South Sudan atok ne ka gwase dan e tan kamal ka je karon kina daru wal badak re which ka Sudan ki ka Khartoum gwade dan e sha agreement cha tan ke china madan go ba Unified Force ba je trend ki ba je ngey ko ba mal ba je jatu wan re we ka South Sudan chala do shi Dr. Machar jalat en wo kwaran ba kwain karon kina daro jandar ngwan kane dialtin bu kwain chala do bette ka pere kana lo are queen gwen men be ben ka jan ronen be mi moron kina daro wi jandar ngwan gor jan wo de ne dial de ka par ki de ram kam chonde re wi ka South Sudan ka queen gwen men balat shala do shi Dr. Machar ten jalat no en queen gwen men be ben ngode te kedo ko ken IDP ki ne de kontin chengre kemne re wi ni Africa ne de konan la junubin ke ne de konan la South Sudanese kan kenen nang re wecha ka South Sudan minyo do ngode tamal te ke di on tama ko ne to ma kan nang re we ka South Sudan yo den hotel ko ngwen me de lat ko kene den content bu ko lo kwany tin gorgon wo ba jawden ba jeling kene tila de ne tin changi ka kwi mala tin shal Unified Force ngut kan ba kan laslet ke kan na kam la de kan lat re we ka South Sudan ko ken tele ka mach ki telame de kan nas de kan ganga je ko ni de konde kan go gang te dien te ka machir kan ngajen o ne ti wan long civilian shu men ji wo te dien te kan ka mach te cha go no de Unified Force de jala let telame te tet ka dien ko en do badan la ka let ka je o kan gang ki security bi kan ja to wano ka gang dien ke which o kan bi kan e dial kon te ka machin shi ma de ni bi kan maken bi kan ka kep chala do jen longa danan ja kam kenamo chalat bano Dr. Machar jenen wo tele gwat mi chamru tin mi nyusno jen chaji yen re we ka South Sudan sapa ke ma yadit ni ka gwase we ka jere we ka ju ba kana med jen ke kan shoda men kap ba we re win tin re we ka South Sudan ki belen jen ba wi ba wo re win tin ko kien te wi mon chala do jen chaji yen re we ka South Sudan lo jen chajal ke tele gwam we tin ka gwat dan chaji yen tin e ju ba karwade chala do ramen goro bimal bijela let ka jan gwas me goro je jan be laddi alan kono gorgan o de la let ka kwi malamen gorge de latre wi ka South Sudan chala do be ro yig yach kano ba mal be jatu wana ko do ma chagu je de mal der ben ka jan Ramadan te mal pinde ni Charles chala do ba ko ngwini ba jaga jat ka lo ar ki ba pere ba je nyosre wi ka South Sudan etel ram ba mo ke bon re cha jala de nono minyo zon tam Dr. Machar ten zurgon tan te jere wi ka South Sudan yo je o jan chaje yen ko jan chajal minyo do en lo adan gor ke de lalet ke jen der tin kono gor de lalet ko de ko kwain karon kin da jan ngwan wa che kalet minyo no jen tel gwa weten kala jen wo ba queen gwene ke queen kware ba jalat karon kin da wi jan dar ngwan minyo do tam ken jogoti teken kedo IDP kene de kono te ka kemne kan re wi ka South Sudan anyok kan Unified Force kan ke ne lazlet ko de kan mal jata wan point and Dr. Machar ten ko respele mayo janba ngode kan jaga jajal ki kan ta kalwar ko dong dere man dan de lalet ke ku ko man dan de ko kwain ge kan ne lalet ko la campaign la jalat ke ki la ro do news nas no banam ba jalat ke shanga dan u yana kwan kan de kan dial ngot ke tel ma shan lalet mu nyodo tereng mo totetin re kuma ka South Sudan ke kuin gin man balat karon kin dar jandar ngwan chalat ban wo jen shabet jet ba chawere alaka ka kwinen kono de la let chi Unified Force kan wode kan kene laslet ngode na mo teke dio met meni ne de konti la IDPs ki ne de konti kem chala de ka nangre wi ka South Sudan ko de kan lo juj ko de queen gwine de ka la tegeten na me agenda ni nga jan gwasame Dr. Machar ten ajani gor jan wo queen gwine man balat koron kin dar jan dar ngwan be yikte ka lwar ki bete ka peri ko tel ram ma ba mo ke bon rech re queen gwine man dan balat ka jaron kin daru jan dar ngwanen be mi jirama jidit ke jen channel me gore jen bijin nyane ko ken ko gor kono de lere de kan wo gonden ko ken tin no kona en go de ko ten ku subscribe ki ku je share ki ku je nyag ba kan de ko ken biata kamal bye bye.
between